On kaže, izvinite, mi nemamo jugoslovenskih para, imamo samo srpske dinare, imamo mađarske pare, imamo marke, a hoćemo kafu popiti. Šta imate vi? Srpske, četničke pare. Ajde, to vama samo mažu u oči, to će propast, nema o toga ništa. Ajde, popite vi pa, nije važno kako ste pa. Baba nas naruži, kao odakle ste vi? Kao dođe, tako moj kaže, iz Bosne. Šta? Iz Bosne, tu odmah pregovorio. Da niste iz Pilice, a što imate prljave žene? A što su te žene prljave? A mi stali i gledamo, mi ne znali gdje smo. A neko valjde ona poznaje, ima rodbinu, neko je radio kod nje, nemam pojma. Ali ona nas govori iz kog smo sela i odakle smo, takve žene imamo. I mi stignemo u Njemačku, kad smo stigli u Njemačku, ove te pare, koje su bilo, propade kad, no? Dobar dan, prijatno. Dobar dan. Dobro, prvo ja da čestitam onima kojima treba čestitati. Prvo, ja sam Marković, svako dobro vam želim. Što kaže, dug i plodonostan brak. A vi šta ste ovdje? Ja sam stric, zamjena oca od mlade. A ovo je otac od Vladaženje. Čekaj, evo Tanja. Pa ima još jedna. Ima što ga nađe. A i tu ima još jedna. Dobro, mi ćemo možda da sjedničemo. Moj zemljaci. Mladi mi Kolega, spožili. ja sve nekako samo njega vidim. Pa iz moje republike. Sad ću da dođe. Više niko ne ulazi. Ne, pa, znaš što je?